Ne? S stands for salvation. Bishop usifundisile ngo-S, ne? So salvation is Greek. First part yakhona isho ukuthi sotera, ne? Sotera is a noun word for being saved. Ukuthi Nkosi ngiyavuma ukuthi wena ube inkosi yempilo yami. Ukuthi ungihlanze, ungihlenge and welcome me in your kingdom. Isotera, that is the noun part. Wasifundisa the second part salvation, which is sozo. Ne? Sozo is a verb word. If verb siyazi ngisho ukuthi is a word that expresses action. So isozo isho ukuthi we repent each and every day. You are being salvaged in your mind each and every day. Ne? Uma indlela yakho yokuthanda abantu beyibhekele ka-right, i-salvation yakushintsha ukuthi ushintshe ibhekele ka-left, ne? Because you are being saved. I-salvation yakusiza each and every day. Siyavumelana bazalwane? I-first step kabani yaka-safety leyo. The second step yaka-safety u-A. A stands for acceptance. Sizwile ngisho ukwamukela nokwamukelwa. Angithi wasifundisa uBishop ngalo mama lo waseSamaria, ne? Ukuthi lo mama lo bekanama-label abantu babambiza ngawo, ne? If bekaphila esikhathini sethu samanje besizothi she is a baddie, ne? She knows her worth. Besizosho njalo thina. Or siyilethe elokushini sithi hayi isitoko lesi, ne? Because hayi yena bekayenza vele ezinye izinto angithi baze bamnikeza ini nama-label, bambiza ngamagama. Naye besekazi vele ukuthi ngangaphuma vele ngiyothola elinye bayongiphonsela. That is why waphuma ngalelo langa kushisa abantu bazirelaxele endlini wathi no man, athi ngiyenzani, athi ngiyolanda amanzi emthombeni. uJesu wayenzani, wahlangabezana naye. uJesu bekazi yonke into ngaye, but wamenzani uJesu, wam-accepta. I-history yalo mama isitshela ukuthi lo mama waqala kahle, washada kahle, ne? I-history yakhe lo mama waqala kahle, washada kahle, but yena wayekela umyeni wakhe ngenxa yokuthi bengazibona ukuthi she is not worthy. Bese kwenzeka lezi ezinye izinto sizaziyo, ne? Thiwa the rest is history, ne? So makahlangana noJesu uyambona ukuthi yoblaza uJesu ngapha umJuda usazongibiza ngamanye amagama futhi, but uJesu akakwenzi lokho. uJesu wenzani? Uyamamukela, umnikeza a safe space ukuthi akwazi ukuzikhulula, noJesu azikhulule kuye. Umama waseSamaria is the first person in the Bible uJesu ukuthi arevile kuye ukuthi I am the Messiah. uJesu arevila kulo mama, the first person ukuthi lo Messiah lo ebakhuluma ngayo yimi. Impilo yalo mama yenzani? Yashintsha. Buza umakhelwane uthi hello Magza, are you a safe space? Yes. Sibuze wena again, hello me, am I a safe space? So uzoziphendula-ke, ne? Okay. Another part of acceptance, ukwamukela, ne? uPeter wamukela situation. uPeter was a great fisherman, ne? Mhlawumbe ibhizinisi yabo beyibhala great fishermen. Bebakwazi ukufisha ngendlela emangalisayo. Ibhizinisi yabo right, it was booming. Ne? But kwafika a time la uPeter angasakhoni ukufunctiona in his business. uJesu makafika uthi mfo, what is the problem? uthi hayi yazi sishika ubusuku bonke azange sithole next. uthi uJesu serious? uthi shika ubusuku bonke, the whole night. Bible is detailed, yasho ukuthi ubusuku bonke. uJesu uthi okay, mangabe kunjalo yazi yenzani manje? Take the net, phonsele to the right hand side. uPeter bekangathi kuJesu hayi mara phela mina ngine experience. Mangine experience why ungitshela ukuthi ngenze so ngoba ngenzile, but mangabe kusho wena ngizoyenza njalo. iBhayibheli lithi uPeter wabamba 153 amafish, amanethi wagcwala, waze wenzani? Wathabuka. Ngenxa yokwenzani? Wamukela isimo, wayalela uJesu ukuthi enze njani? He took over. If now wamukela isimo sakho and allow Jesus to take over, he is able to change your life. 3:5 uthi trust in the Lord with all your heart, lean not to your own understanding. Bese malitenda lithi your crooked path uzoyenza njani? Make them straight. Mawamukela ini? Isimo.
uyamkela and uyamkelwa. Hallelujah. Samba kahle musisizokala. Simunye one time. Okay. Namhlanje siku F. Hallelujah bazalwane. Namhlanje sila ku F. F stands for inheritance. Okay, namhla. Okay. Uya ku F ne? Bengizobiza uYohana uhambe until isicede but ngiyamzwela lo nicabangayo. Okay. So namhlanje siku F. F stands for come on class. F stands for goodness. Ngiyambona ungasho. F stands for goodness. So F stands for forgiveness, ne? Ukuxolela. Ukuxolela. Sizwana bazalwane. Namhlanje sibiza ngokuxolela, ne? So le ndaba yokuxolela is a deep and complex thing. I hope ukuthi ngelinye ilanga uBishop uzangizwela ngoba ngamsupport Favor Bhakaniye ukuthi izowina. Ngiyacabanga ukuthi uzongizwela ukuthi sichobekise nangelinye ilanga ngoba inkulu kakhulu ne. So angifuni ukuthi sifake yonke at once but sizoleya a foundation right. Ne? So F stands for forgiveness, ne? So namhlanje sizoqala ngesikhaftini. Sazi isikhaftini F stands for forgiveness. So masiqeda ngizokubuza ukuthi sithini isikhaftini sanamhlanje. Isikhaftini sithi your breakthrough is one letter away. Impumelelo yakho is one letter away. And that letter is F, and F stands for forgiveness. Sharp angithi sesizwile. I hope ibhalile ke ngizokubuza masiqeda ukuthi isikhaftini sithini. So kunale nkinga esibhekana nayo thina abazalwane esenza ukuthi singakhoni ukuxolela. Ne? Ukuxolela is essential kuNkulunkulu ubeke phambili iculture kaNkulunkulu ukuthi sixolele ne. But kunalento lesivimbayo thina sonke ukuthi kube nzima ukuthi ngenze njani ngixolele. Umuntu akugowise nawe uzwe kahle ukuthi uyagowa la. Ungigowisile lo muntu kunzima ukuthi ngenzeni ngimxolele. Yini lento leyo i-offense. Ne? Ukukhubeka. Ukukhubeka kwenza umzalwane kube nzima ukuthi enze njani axolele. uSathane usebenzisa lento leyo to his own advantage ukuthi abamba wena ungafinyeleli kuphi in your breakthrough. So usebenzisa ukukhubeka its primary objective ukuthi umzalwane nanoma ngathandaza kangakanani nanoma ngafasta kangakanani once ngiyembambe lapha ku offense ngicedile ngaye. So what is offense? I-offense kusho ukuthi uzwa ubuhlungu khona umuntu okuzwisa ubuhlungu ne. It's either intentional or unintentional. I-offense is like two. Umuntu akuzwisa ubuhlungu yena angazi or akuzwisa ubuhlungu azi. I-offense leyo ne. I-offense masiyisa kwisiGreek kusho ukuthi iskandalon ne. Legama lithi iskandalon masiletha ngapha ku-English lisho ukuthi a hunter's trap. Isithiyo sani somzingeli. Sayazi musu ukuthi umzingeli uba nesithiyo ne. Mangaba awukaze wabona umuntu ozingelayo o ama-channel wama-animal planet awabukeli. I know ukuthi for a fact ukuthi abomama abaningi bebanesithiyo endlini mangabe bebahlushwa izinto ne. If uhlushwa igundwane unesithiyo obanaso. Sayazi ledlule kayifakayo ngisho ledlule ebamba amagundwane isithiyo leso ne. So kulesithiyo leso kunento ozoyifaka ukuthi ubambe ini lelo gundwane ne. Mhlawumbe uyofaka i-cheese or i-peanut butter or anything ezo-attracta ini le gundwane ukuthi lize lapho leli lihluphayo ne. Igundwane malinukelela line-great sense of smell. Malinukelela lona aliboni isithiyo libona ini libona i-cheese ethi hey my favorite meal. Mayithi yalapha iyodla iyabambeka kuphi in the trap ne. uSathane usebenzisa offense njalo. Another example of isithiyo siyazi ama-fishermen asebenzisa ini i-rod ne-hook ne. Kunalento bayibiza nge-hook so kule hook bafaka a bait. I-fish mayibona le bait ayiboni i-hook ne. Ibona ukuthi yo nangokudla kulahlile athi ngiyobamba nethi bite. I-fish mayithi ibamba i-bite yenza njani iyahukela. Hallelujah. So offense is the bait and the hook is the pain.
Hallelujah. Usathane usebenzisa kanjalo-ke, uyi-introduce kanjalo-ke i-offense in your life. Ufuna nento kokubamba lapha ku-offense. Once wena waba offended uyakuhuka. He hooks you to his own advantage. Thina masimangala la sithi hey why kanti umzalwane othize easily offended khona la ahukeke khona ecala in the family. Offense icala yenzeka endlini icala in a small place. Bese iyacala yenzeka. If you fail to deal with the offense, usathane uyakuhuka. Hooks the bait. Ulobuhlungu bakho uyakuhuka uthi hayi ngizokubamba ngakho. Bese uyaphuma uye emphakathini. Mawuthi ufika emphakathini baku-offende nakhona. Bakugowise. Usathane yenze njani? Athathe le offense akhuke ngayo. Mawuthi uyafika emsebenzini or esikolweni, nakhona kube ne-encounter yakhe ye-offense. Usathane lapho wenza still, uyakuhuka uthi ngena la. Bese ufike ebandleni uthi hayi I'm in a safe space at church. Ngiyazi angeke bangi-offende esontweni. Uthola ubishop mhlambe ubonga abantu ebebaklina. Uyababonga ubabiza ngamagama. Bese wena akakubizi ngegama. I-offense ikwenza uthi yo nasebandleni kanti baso ubishop ngimthembe kangaka akangi-appreciate. Lento icale kuphi? Endlini. Usathane usebenzisa i-offense lokuyayihuka. And ubishop wenze an honest mistake. I-mistake vele. Hayi ukuthi bekenza ngamabomo or ufuna ukukuspite. It was a mistake. But why catch leyo offense? Once you catch your offense, you are catching the trap of the enemy. Hallelujah. Thina simangele ukuthi yo why umzalwane aba easily offended kanti no khona la icale khona. Offense is like a python. Sayazi python inyoka ne? Yabona inyoka mayibamba isilwane python. Yenzani? I-wrap up to isilwane. And mayisibulala ayimani isibulale nje imani ithi ka ngayi-one iphula ithambile i-one. Isilwane masitoko sibhizi ithulile ipython ibambile. Mayilokhu ibhizi ithi ka ngayi-one lokhu iphula amathambo kancane kancane. Ipython ayijahi iphula ini each bone each time kancane kancane. Sinokubona ezinye izilwane sibona ukuthi why lesilwane mara singasamuvi mara amehlo avulekile. Lesilwane sesiparalyzed wonke amathambo sewaphukile. I-python seyakwazi ukucedelela idle ne? Offense injalo. Offense ikudla kancane kancane. Ayijahi offense kancane kancane. Kani? Yeah, mina why bangangi-appreciate, why bangenze so? And lo mzalwane bengimthembile. Kani? Kancane ikuthulise kancane. Uze la esontweni and praise the Lord. Uworship. Bese kuthi mawumbona lo muntu lo okuzisa ubuhlungu offense enzeni? Da. And uyazi sense of humor kaNkulunkulu injani. Lo muntu lo okuzisa ubuhlungu uthi wena ufuna naye ayizwe ubuhlungu. Umbona agcoke kahle. Uzwa abantu bathi yo ugcoke kahle. Or mhlawumbe uthenge lento leyo wena nawe uyifuna. Ikenzani offense? Da. Kancane. And into ebuhlungu ukuthi the more you hold on to offense, the more you lose i-touch noNkulunkulu. The more kulimala wena. Sayazi le saying le ukuthi uphuza ipoison or expect ukuthi omunye umuntu enzeni afe. Kanti kufa ubani? Kufa wena. Da, kancane. Usathane usibambe njalo nge-offense ne? If you fail to deal with offense, kuba nzima ukuthi wenze njani uxolele. Hallelujah. I-offense akusumngani wethu. Offense is not our friend. Offense akufanelanga siyi-catch. Once there's an opportunity to catch offense, fanele siyeke siyi-drop it down. Yabona mangizokunika ibhodwe elishisayo mamoto uzoyenzani? Uzothi same time fana ne-offense. My offense ifika same time. Do not catch offense. Do not catch the offense. Ukukhubeka akusi-right. Singayenzi ukukhubeka ifashion. Sithi hey abazalwane yazi bayakhubana. So ugcine nawe sowenza ifashion uthi hayi vele bayakhubana vele. So wenza a corporate offense ulanda abantu uthi ngingambona so ukhubana.
usathane usebenza njalo ke kancane. Hallelujah. I-offense ine-language yakhona ne. I-language ye-offense i-pride, i-language ye-offense i-greed. Akekho umuntu ogcwele i-offense onokunikela. Akekho umuntu ogcwele i-offense ozithobile. Umuntu makazithoba urelease i-pride, urelease i-offense. So offense ine-language yakhona. Mawuze umunye umuntu akhuluma kabi ngomunye umuntu, just know ukuthi kune-offense nyane ekhona. Kunokubambanyana okuthile okukhona lapho. Kancane. Hallelujah. An offended heart cannot see clearly. An offended heart always sees through the lens of pain instead of the lens of great things. Ne? Mangabe i-offense ikubambile, ubambekile lapha ekukhubekweni, awusaboni izinto ngendlela e-right. Yonke into yenza iba personal. Awukwazi uku-operate in wisdom, operate in bitterness. Izinto ezihle kufanele uzibone uNkulunkulu azenzayo awusaziboni. Ukuhlakanipha uNkulunkulu akufanele asinike kona akusafiki. Why? Because you are operating out of bitterness instead of wisdom. uNkulunkulu akasakhona ukukunika wisdom ngoba lapha in the throne of your heart kuhleli bitterness. And bitterness is the cousin of offense. Hallelujah. Offense narrows your vision. I-offense yenza ukuthi umbono wakho ube ngaka. God has a bigger picture for sonke thina esila. But the-offense narrows your vision. Awuboni into ehle uNkulunkulu ayenzayo at this moment. But into oyibonayo yini? Ubona into embi. Ngoba usathane ukubambile kule bait ebizwa nge-offense. Hallelujah. I-offense wenza ukuthi wena uhlezi ubona uNkulunkulu akujaja. I-offense ihlezi wena ikwenza ukuthi ubone ukuthi abanye abantu bakwenza wrong or bakukhuluma wrong. Once wangakhetha i-offense, you have catched the trap of the enemy. Shokuthi uvula umnyango ukuthi Sathane ngicela ungene. Ukhiphe ukuhlakanipha, ukhiphe indlela uNkulunkulu angenzela ngayo kuhle. Yazi bese wena ufake ini? Ufake inzondo, ufake bitterness, ufake envy, ufake strife, ufake ukungazwani. Ngiyabona ukuthi it's a lot njalo. An offended person always have a heavy heart. Umuntu okhubekile ohlala khubeka, inhliziyo yakhe iyasinda. Or what if you have experienced this ukuthi mawukwatela umuntu okugowisile noma okuhethile, inhliziyo yakho manje iyasinda. Uthi mawucabanga ngaye uzwe kahle, utshintsha yini? Utshintsha ama-emotions wakho. Nanoma sile azidlelele ungaboni, but uthi mawucabanga ngaye ubona imood yakho seyitshintsha. Ngenxa yokuthi uhlalise ini? I-offense in your heart. Yezwakala bazalwane. So mawubambe i-offense or mawukhethe i-offense, you are allowing usathane ukuthi adlale ngama-emotions wakho. Uyakwazi ukwareza ukuthi manje kwata kakhulu nangu. Kwenza njalo vele. Nawu ngiyabona bheka ubheke njalo kwata kakhulu. Uyakureva kwata kakhulu. Ngiyazi aflash yenzani? Uyanuka. Hallelujah. So the offense is like a seed. The more you hold on to it, the more it grows in you. And the funny part, akukhula into eziright. Khula lento ongazifuni. I-offense yenza ukuthi kukhule lento ongazifuni. Bese wona uthi uyamangala uthi hawu, kanti why mina ngisona? Why uNkulunkulu mara ngakhulumi nami? Why mara ngingakhona ukunikela ngale ndlela kufanele nginikele ngakhona? Why mara ngingakhona ukuthanda? Because i-offense yenza the opposite. Isusa amacebo kaNkulunkulu, ifaka amacebo wani? Wesitha. Hallelujah.
Mamothi asifunde lapha the first offense in the Bible. Sibona ukuthi offense ayisi-right. Offense ayisi-right. Ngithe sinayikheji ne. So the first offense in the Bible lapha Genesis chapter 4 verse 3 to 8. Sibona ukuthi offense ayisi-right. Nanoma ucabanga ukuthi ngizomvamba nge-offense abazalwane bangaboni, you are doing yourself a disservice. Hallelujah. Ubulala ubhuti wakhe ngenxa yani ukheje i-offense. So uNkulunkulu uyamona uCain, uthi Cain kanwena ukwateleni, why have you taken this offense? Because now uma unganikela kahle nami ngizokuvulela inhliziyo, ngizokwenzela kahle. But instead uCain ukuthi operate in wisdom, he operated in bitterness. Wakhesha le offense. I-offense yamenza ukuthi akwazi ukubulalwa ubhuti wakhe. Imagine ngenxa yani offense. Say offense wenzani kancane kancane yakubamba. Azange imjaha. Kodwa imshaye kancane kancane. Wagcina wabona ukuthi noma ukubulala ubhuti wakhe is the greatest option. Imagine. Mhlawumbe wena ucabanga ukuthi hayi mina ukukhubeka ngiphambili angibulali umuntu. Uyababulala abantu. You kill people with your silent treatment. Lo muntu okofendile umbulala nge-silent treatment amkhulumisi. Omunye umbulala ngale ndlela ombheka ngayo. Yazi they saying if looks good kill. Ngabe baningi abakhotha nyawo. Lethu manje umshango S. You kill people ngale ndlela leyo. Hallelujah. Kancane usathane ayisebenzisa. Hallelujah. Abantu babulala kanjalo. Abantu babulala nangale ndlela oresponda ngakhona. Thola ukuthi umuntu mhlambe ukukhulumisa kabi or ukudrivisa kabi endleleni. Wona sowucalile sowukhipha eminye imini ungafuni ukuthi siyibone la. Sowenza so ngoba ukhethi offense. Ukhethi offense. Eyikhona umunye ubaba besonta naye angifuni ukumosha ngegama. Siphume esontweni so ngimele transport le nodlala ibhola so yangithatha i-transport ehamba weslate vele. So net mawuqeda ukujika la uba on ramp vele udriver vele lo wethu wangidrivisa kabi ne overtake wamaphambili and bekunemoto vele wabrika and la emuva wabrika kabuhlungu ne wathi maqeda ukubrika kabuhlungu mase sihamba e-freeway kweza ngapha lo baba and siphuma enkonzweni hey lo baba hayi wakhomba ezinye izinto hey ngiyasaba hayi igama lomuntu leyi uyayibona ukuthi offense njani. Offense doesn't care ukuthi uphume esontweni. It doesn't care. Ayinandaba ukuthi wena you are a prayer warrior but mayifike offense ithi kancane hanyane offense ayijahe ne. So siyabona lana ukuthi the first murder in the Bible yenzeke in the case of i-offense ne. Uyabona ukuthi ukunjani. So ama systems nama patterns walo mhlaba waba introduced ngoCain. So lama patterns siwabonayo la emhlabeni ukuthi
uxolela umuntu oxolisayo, or uthanda umuntu okuthandayo, or yonke lama-patterns walomhlaba uNkulunkulu athi singawalandeli. Waqala ngobani? Cain. Cain introduced lawo ma-patterns lawo. Instead of Cain ukuthi operate in wisdom, he operated in bitterness. Wagcina abulala ubani? Ubhuti wakhe. Another biblical example about the offense. The offense is not good for us. Iselapha encwadini yaka-Esther, ne? Sonke siyamazi u-Esther ngisho. Esther chapter 3, inkosi uZexis unikeza u-Haman, uyamgcoba ukuthi Haman wena uzoba yini? The-prime minister. Umnikeza ne-ring ukuthi wena uzobusa la, bese uphinde uza kimi uzongitshela ukuthi ubusa kanjani. So uHaman each and every time makahamba embusweni lapha, abantu bebamenzani? Bebamkhothamela, bamjabulela, but oh, here is our prime minister who is the best of the best. He's cool, says cool. Yeah? But there was this one man who bow down to Haman. Siyamazi ngithi umalume ka-Esther Mordecai. So Mordecai bow down ukuthi uHaman wakafika athi yo. Mordecai bekana this one thing ukuthi I only bow down to my God. Ne? A human being is not my God. He was not wrong. Bekunjalo vele. So abantu basebenzele Haman bamtshela ukuthi hayi man, kunenkinga ethile la, kunomuntu ebathi uMordecai umJuda. Akahloniphi ngokuhlonipha, akakhothameli. Uthi how serious? Yeah. Uyahamba ke uHaman uyasidlulisa lapha la kuhleli khona amaJuda. Avele uHaman akakhothama. uMordecai akakhothama. IBhayibheli lithi uHaman became offended. Cabanga uHaman ukhothamela abantu abaningi kangakanani. Mara umuntu oyi-one akamkhothameli. Yamhlukumeza lento leyo. I-offense wrap around in his heart. Yamudla. IBhayibheli lithi nanoma hlezi endlini uHaman wacabanga uMordecai wathi angeke man. Yazi ngihlonishwa kangaka. uMordecai akamhloniphi. Offense yenzani leso sikhathi? Kancane. He became greatly offended. Yazi wakhipha a decree ukuthi wonke amaJuda kumele wabulale. Annihilation of the Jews. Kumele abulawe. Cabanga ngenxa yokuthi uMordecai asangamkhothamela. Just one person. Mara abanye abantu benzani? Bamkhothamela. Waba offended, yambamba offense wayikhetha, wathi amaJuda kumele afe. Ilapho sibona khona u-Esther ayekhuleka afasta ukuthi aye enkosini. Bakaye enkosini ukuthi abacelele ukuthi bangasabulawa, ne? Lapho ku-chapter 7 usho njalo sekakhona u-Esther nenkosi sekafinyelele lapho ukuthi nkosi mina ngize lapho nento engihluphayo. So lento engihluphayo i-prime minister yethu uHaman ufuna ukusibulala thina sonke yini amaJuda. IBhayibheli lithi uHaman wayenza ibandla, yazi i-death poll. Wayenza i-death poll ukuthi ufuna ukubulala ubani? uMordecai. Cabanga ngenxa ye-offense afuna ukubulala umuntu. So iBhayibheli lasitshela ukuthi u-Esther wakhuluma nenkosi, inkosi yathi ubani mara lo ufuna ukwenza into embi so. Wathi our prime minister uHaman. Inkosi yathi ukuthela yathi loyo Haman loyo akabulawe manje. Ukuthi i-offense is not right. I-offense iyakujikela. Uyayikhetha amaqeda ijikela wena. Yamjikela i-offense uHaman. Lana bekade ufuna ukubulala khona uMordecai bagcine bahenge yena. Lento embi le oyifisela omunye umzalwane ofendile ilento lezodla wena. Hallelujah. Do not catch the offense. Offense is not your friend. Ukhubeka kusumngane wakho. Ne? Makusumngane nami akusumngane wami ukukhubeka kufanelanga ngidlale lena sidlala umakhubana, asidlala umakhubekisi. Uthi ya umkhubile nami ngifuna ukumkhuba. Umkhubile nami ngifuna ukwenza sona. Asenze kanjalo nebazalwane. uNkulunkulu akayifi. That's not the system kaNkulunkulu. That's not being in a safe place. uNkulunkulu afuna sibe ngakhona. Yiko ngithe uzibuze wena ukuthi are you a safe space? Umuntu makaku-offendile wena wenzani? Uziphindisela ngani? Uziphindisela nge-offense or uziphindisela ngani? IBhayibheli liyavuma ukuthi fanele siphindisele, ne? But iBhayibheli lithi you repay evil by doing good. If wena uphindisela
ngalendlela umuntu aku-offende ngayo siyazi ukuthi sowuphumile emaplaneni kaNkulunkulu. Injalo vele leya. uNkulunkulu umthetho wakhe umile. If you repay evil with evil, le nto le bekufanele ajajwe ngayo kojajwa wena ngakhona. Hallelujah. So umuntu makaku-offendile, you do not repay an offense with another offense. Akaze kwaletha imiphumela emihle leyo. Hallelujah. Sibona lapha ku-1 Samuel. I-1 Samuel 17 Mamotha. Sibona ukuthi uDavide wenzani before azoya kuGoliath. 1 Samuel 17 lapha ku-28 to 80. Ukuthi uDavid wabhekana nani kuqala before azoya kuGoliath. 28 to 80 man. Okay. So bengifuna le part leyo ukuthi uEliab bekabhuti kaDavid omkhulu ne. So uEliab since abhuti kaDavid bekazi ukuthi uDavid uSamuel ufikile ekhaya kibo ngam-anointa ukuthi yoba yini yoba inkosi. Ne uEliab bekayifuna le position yokuba yini kuba inkosi kaIsrayeli. Eliab wabanjani offended ukuzwa ukuthi noma umfowethu omncane yoba inkosi. Yeah, kanjani mina ngikhona sikwenza kangakanani thina lo. Ngithandaze kangaka. Ngifaste kangaka. Manje kunye umzalwane wami uyaphumelela. Why mina nkosi? Offense kancane. Yambamba uEliab lento yamenza ukuthi nanoma uDavid ubaba kamthumela ahambocheka kubhuti bakho na icheese nasisinkwa abobanika ubacheke ukuthi kanjani bese ubuyizwa umjela. uDavid bekazoyenza lo when honesty ukuthi ngizocheka ubhuti bami ngibanike ukudla ngoba bazobhekana nesithi. So makathi uyabanika ukudla uEliab uyafika uthi ayi wena ufunani la sekukhuluma offense akusa-operate wisdom seku-operate bitterness, greed and pride ukuthi ufunani wena la ngiyakwazi wena uthanda ukuzibonakalisa. Cabanga just ngokuza ngokumlethela uletheleni ukudla but manje sekamkhuluma kabi phambi kwabantu. iBhayibheli lithi uDavid azakaphilisele ne-offense with an offense. iBhayibheli lithi David walked away. Lithi uDavid wahamba wamiyeka lapho wayobuza abanye abantu. Imagine if uDavid wareply offense nge-offense, do you think ukuthi bekayibhekana noGoliath? No. David walked away from Eliab, but he ran towards Goliath. Bekangeke akwazi ukugijimela yonke uGoliath asanesana ne-offense. Awukwazi ukubhekana noGoliath usanese offense. uGoliath wakho ngimthatha ngokuthi sowubiziwe ku-interview. Usukhethiwe uku-interview. Uyazi ukuthi wangathatha ngale interview you are going to your breakthrough. But awukwazi ukubhekana noGoliath usanese offense. Akhohlwa. If wena uhlalisa offense, uyolokhu uzibuza ubangani, why mina kanti ngingaphumeleli, why mina bangangibizi? Because offense ibambile. So mayibambe so your offense uhluleka ukufika to your promised land. You can't face uGoliath wakho. Mawubhekene noGoliath sala wazi ukuthi vele sengifikile to my breakthrough. But ungakabhekananga naye yazi ukuthi no khona into engihlalisile enhlizweni yami engase right. That is offense. Uyabona ukuthi offense ayisiva kanjani bazalwane? Yiyo le esenza ukuthi singakhoni ukufinyelela la uNkulunkulu athi sifinyelela khona. So sincoba kanjani i-offense? Baningi abantu eBhayibhelini ebebabhekene ne-offense. And neBhayibheli liyakusho lokho lithi angeke kwenzeke ukuthi sihlale singabhekani ne-offense.
Bangabe ucabanga ukuthi even in this circle uma relationship ubhekene naye ngeke ubhekane ne-offense uyazikhohlisa. Ubishop unokuthi phakamisa isandla sizokhipha idemoni lamanga. Uyazikhohlisa. Mangicabanga ukuthi angeke ubhekane ne-offense in an intimate relationship. Uyazikhohlisa. Even nala ebandleni uzobhekana ne-offense. What do you do uma ubhekane ne-offense? Do you repay i-offense nge-offense or do you forgive? Hallelujah. Yes. I-offense iyosenza ukuthi singakhona ukufinyelela ku-forgiveness. So i-forgiveness is an antidote for i-offense. I-forgiveness umuthi olapha yini i-offense. Ukuxolela umuthi olapha ukukhubeka okusenhlizweni yakho. Ngiyaphinda futhi ukuxolela umuthi olapha ukukhubeka enhlizweni yakho. Mawufuna ukukhubeka kusuka enhlizweni yakho, yenzani? Xolela. Forgive. The more uxolela, the more you are operating in wisdom. The more umoya oyingcwele akwazi ukuhlala nawe. The more umoya oyingcwele akwazi ukukhuluma nawe ngoba enhlizweni yakho asikho lesibosha leso sifakile. Enhlizweni yakho kunohliziyo evulekile ukuthi Lord, do whatever you want in my life. Forgiveness is setting the prisoner free and learning that the prisoner is you. Ukuxolela ukhulula isibosho, ne? And leso sibosho leso ubani? Nguwe. You are a prisoner in your own heart. Mawungayenzini, mawungaxoleli. So, if forgiveness is a spiritual matter, since forgiveness is a spiritual matter, forgiveness is a spiritual law. Isikhali sikamoya, ne? Isikhali sikamoya sibonakala ngamehlo, ne? Kodwa sibonakala ngani? Asibonakala ngamehlo ethu wenyama, sibonakala ngakwamoya, ne? Lezi kuthiwa kufanele sizisebenzise. So, if forgiveness is part of isikhali sikamoya esisebenzisa ukuthi sibheke naso ini isithi. So, ngokaNkulunkulu, forgiveness is a spiritual law. uNkulunkulu ama-principles wakhe siyazi ukuthi uyawalandelela. It's a law uNkulunkulu awalandelelayo. Nanoma mhlawumbe wena ungathi mina uJesu wangifela wangixolela yonke into uzongixolela, but uma ungaxoleli kunomthetho okubambile ukuthi uma ufela ukuxolela abanye nawe angeke wenze njani? Uxolele. That's a law, umthetho lo uNkulunkulu asebenza ngawo. Umthetho uNkulunkulu amile ngawo. Kunomthetho we-gravity ukuthi what goes up must come down, angithi? Nanoma inyoni ngandiza for 8 hours, but yolala kuphi? Yolala esihlahleni. Umthetho kaNkulunkulu umile njalo. Nanoma wona ungathini, okusalayo wenze njani? Umile njalo. That's the fundamental thing of ukuxolela. Ukuxolela is a spiritual, noma it's a spiritual weapon that operates in the laws zakaNkulunkulu. So umthetho kaNkulunkulu usho njalo. If you want your sins to be forgiven, you must forgive other people. Siyavumela uJesu usho njalo makafundisa abafundi uthi lapha ku-Matthew 6:12 uthi Baba xolela thina ini amacala ethu njengoba nathi sibathethelela. Forgive them their trespasses as we also forgive their trespasses. Legama lithi trespass lisho ukuthi you've broken a law. You've broken a law to someone of uNkulunkulu. So mawuxolelwa uNkulunkulu le law leyo wena oyiphulile uyakwazi ukuxolela nawe njengoba nawe ubaxolela abanye. So leyo legal ground leyo uNkulunkulu uyakwazi ukukumela kiyo uthi no wena uxolele nami ngizoyenzani? Ngizokuxolela. But uma uhluleka ukuxolela kunzima ukuthi nawe wenze njani? Uzoxolelwa. And la ukuxolela kugavelwe i-measure, the spirit of measure, noma the law of measure, ukuthi ngale ndlela wena uxolela ngayo ile ndlela nawe ozoxolelwa ngayo. That's the government of measure, ne? Umthetho wokuxolela ugavane yini? Ugavane i-spirit of measure, noma the law of measure.
ukwanelisa. Ne? So uma wena uhluleka ukwenza kahle komunye umuntu, nawe kuyenziwa the same path leyo. Okay, athi ngenza an example. In the courts of heaven, ne? Angisho sithi ukuxolela is a spiritual noma it's a law matter, ne? So in the spiritual court, uSathane uza nani uphethe amafile, uza necase ukuthi since mina mhlawumbe let's say umamzo ungizwisa ubuhlungu ungenze ngagoyisha, ne? Bese mina umamza ngimxolile, ngibambile isitha lapho uza namafile, ne? Uthi mina mangizona wena brasbo, mina bese ngixolile wena. Isitha siyafika sithi okay, nasi isitha ngapha, the accuser uJesu ngapha, the great advocate. So i-accuser iyafika iphethe amafile ukuthi okay, nangu lo muntu uNkulunkulu sekuyisikhathi sokuthi fanele abone i-breakthrough yakhe. Akakwazi ukuya empumelelweni yakhe ngoba yena unomthetho awuphulile. So lo mthetho lo awuphulile umthetho wokwenzani wokungaxoleli. So yena yes waxolisa noma wafunda uxolo ngoba umamzo wamlimaza. Walimaza umamzo, ne? So umamzo wathi no, since wena unglimazile kumele ngixolele, waxolisa kumamzo, ne? Manje uBrasbo njengoba angilimazile yena, mina ngisamxolile. Ngale ndlela le uBrasbo engamxoleli ngayo irevoke lento le umamzo amxolele ngakhona, ne? Umamzo ungixolele, ungithethelele nobaba wangithethelele. But mina ngihluleka ukuthethelela ubani? uBrasbo. So le ndlela le engiholda a grudge kuwe, le ndlela le engiphanisha ngayo, le ndlela le bekufanele ngiphanishe ngayo according to umamzo, iwela ngapha kimi. That is the measure engiyojudgewa ngayo. That is the measure esebenziswa ngayo. Ngale ndlela uxolelwa ngayo, it is judged by ngale ndlela oyoxolelwa ngayo. If awuxoleli ngale ndlela kufanele uxolele ngakhona, uyojudgewa ngale ndlela le kufanele ukuthi wena ungaxolelwa ngakhona. So i-accuser yafika ithi nanga kufanelanga afike to his breakthrough. Yesu wonile, umthetho uthi wena uNkulunkulu wabo uthi. And vele uNkulunkulu usebenza ngani ngomthetho? Umthetho wakhe, what goes up must come down, ukuthi vele uma ungaxoleli angeke uxolelwe. So wena as a witness awukwazi ukuzikhulumela in the throne of heaven. Kunabantu kufanele bakhulumele. So uJesu akakhona ukukhulumela. Yazi why? Uthethe umthetho wawubamba ezandleni zakho. Ngenxa yani yokungaxoleli. So ukuxolela sokuba i-bridge phakathi kwakho noNkulunkulu. It's a wall kahle kahle. Phakathi kwakho noJesu. I-advocate ayisakwazi ukukumela ukuthi no, ngifuna ukummela lo muntu loyo. Wena uthi hayi Jesu angifuni ukuthi ungimele, ngiyakwazi ukuzimela mina. Uyazi ukuthi ungenzeni mara lo muntu lo angangenzanga kahle. Bese uNkulunkulu athi no, hayi akunankinga, angithi wena uyahluleka ukuxolela, nami angeke ngikuxolele. But uma uxolela abanye ababonile, the great advocate iyakwazi ukukumela noma ngabe wena wonile kuNkulunkulu. But uma wena uxolela abanye, nawe uzoxolelwa. uJesu makazokumela uzothi baba, I understand ukuthi uBK wenze so. But uBK ungasambheki ngalamehlo lawo, umbheke ngamehlo okwegazi lami elichithekile. uBK imbheke ngale ndlela le mina engize ngayo izinto. uBK imbheke ukuthi mina ngimenzeleni esiphambanweni. Ngoba uBK uxolele abantu abamonile. Hallelujah. The same amount of measure engixolele omunye umuntu ngayo is the same amount of measure uJesu akwazi ukumela ngakhona. uJesu uyakwazi ukuma boldly asho ukuthi mbheke ngale ndlela ongibheka ngayo baba. So sekuba isubstitute ukuthi akusabheki ukulunga kwami, kodwa sekubheka ukuthi uNkulunkulu uJesu usenzeleni esiphambanweni. So that is why athi ngale ndlela oxolela ngayo ile ndlela nawe ozoxolelwa ngayo. That is a spiritual law that governs forgiveness. And forgiveness isekelwe yini futhi isekelwe the laws of measure. Hallelujah bazalwane. So mangabe wena uthi hayi uJesu wangifela
mina vele kusho ukuthi hhayi umxolela kuzo zonke izinto but uhlele kumxolela omunye umuntu uyazikhohlisa ngoba nawe uzojajwa the same way. Ukuxolela kubalulekile bazalwane. Ukuxolela kubalulekile. Ukuxolela kukwazi ukuvula inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuhlala khona in the throne of your heart. Ukuxolela kukwazi ukushintsha izimo empilweni yakho. Just ngokuxolela nje you're opening doors for ini? For isibusiso. Wena uyaziblock izibusiso zakho ngenxa yokwenzani? Yokungaxoleli. But once uxolela you are allowing God ukuthi ayenzeni? Akwazi ukureside in your heart and akwenzeki ukuthi uhlale ekhoneni bakhe wenzeni? Ungashintshi ungafani naye. You cannot be the same if you are in the presence of the Lord. Hallelujah. So when you forgive someone, you are withdrawing your case. Uthi Nkosi akusasimi judge. Wena phila nayo lento le mina sengiphila emseni wakho. Forgiving someone akusho ukuthi ya lento ayenzile sho ukuthi lento angenze yona sho ukuthi ngiyayideserve. No, akusho njalo ne. Le mistake esiyenzayo ukuthi uma ngizomxolela umuntu ongonile ngizombonisa ukuthi awuyayidinga ngiyayideserve lento engiyenzile ayisinjalo ne. Mawuxolela umuntu usikhulula wena akusho ukuthi lento ayenzile right but you are allowing God ukuthi abe on your side ukuthi abe your vindicator akulwele ngendlela efanele. I-offense le bulala kancane kancane ayisaqualify ngoba wena you operate in wisdom not in bitterness. I-offense akusesomngane wakho kodwa i-forgiveness is your best friend. Yezwakala manje. Once uxolela you are letting go of your past. Umuntu makahlule ukuxolela urehearsa lento le abamenze yona ayenze ibe visible namhlanje. The last week umamotha ungenze so. Cabanga last week ungenze so mara it's today. Ngiyarehearsa lokho kuhlungu lokho ngiwenza ukuthi kube evident namhlanje. Because ngihlule ukwenzani? Ukuxolela. But once ngangaxolela ngiyasikhipha leso sibosha enhlizweni yami. So that ngizokwazi ukubona ubuhle bakaNkulunkulu. Hallelujah. So uthi uPeter bakakhuluma noJesu uthi umuntu kahle kahle ngizwile bathi kufanele simxolele kayi7 times. uJesu uthi okay wena uzwe lokho kodwa mina ngithi umuntu umxolela 70 times 7. Ngelanga le-1 sho ukuthi 70 times 7 is equals to 490. Sho ukuthi ngelanga le-1 umuntu umxolela kayi490. uPeter wathi mangabe kunjalo ngiyandisa ukukholwa kwami. Nathi yiloko kufanele sikwenzeke namhlanje. Ungathi umzalwane makakonile ngayo uthi mina ngenzwa so. Yazi uyamjwayela. Ngizomkhomba kahle. Wenza mina so ngizomtshela amagama akhe. Ngizomtshela izindaba zakhe I mean. I'm going to tell you your news. Ngitshela indaba zakho manje. Umzalwane akwenzeka bese wena uyamneka. Ikhathi esiphila kinjalo umuntu angakwenza kabi uyakuneka. Abanye bakuneka kuma podcast umuntu avula i-podcast akuneke ukuthi wena umenze wrong kangakanani. Akhuluma izinto ezibi kangakanani. But emthethweni kaNkulunkulu we-safety umuntu angakwenza wrong kumele wenzeni? Umxolele. Namhlanje kumele sikhulele sithi Lord increase our faith ukuthi sikwazi ukuxolela. Akusilula ukuxolela ne. But once uNkulunkulu angathatha le ndawo enhlizweni zethu siyobe sikwazi nathi ukuxolela. Mawuxolela ukhohlwa ngale nto leyo kwenze yona ukwenzile it's fine. But uNkulunkulu uyakwazi ukukusiza wena ukuthi to move on. You can't move on your offense. You move on through forgiveness. Cabanga 490 mamothi ngelanga le-1. Sho ukuthi bangibone kayi7 hayi lapho uyozwa kahle ukuthi hayi khona. Angeke ubikhele ukungenza so uyangazi mara mina.
Uyazi la esitradini sami ukuthi bakuhlonipha kanjani mara. Bible lithi 490 times we need to forgive. Wena umuntu ukwenza isihlungu kangakanani, leso sihlungu sinikeza ubani? uNkulunkulu. Uyakwazi ukudila naso. Wena forgive, it shall be forgiven unto you. But if uhluleka ukucolela, leso sihlungu akwenze sona siyojajwa phezu kwakho. That's the law of measure. Ukuthi ngale ndlela wena ongaxoleli ngayo, lento le ebuhlungu akwenze yona, or wena lento ebuhlungu owenza abanye abantu ngakhona, uyojajwa ngakhona. Ngoba uhluleka ukwenza ukuxolela. The laws of measure. Matthew 7:12 usho ukuthi do to others what you want them to do unto you. Yenza lokho ufuna kwenziwe nakuwe. Angeke wena ufuna ukuthi mawonile bakuxolele, but wena mangabakona awucoli. Ukhohlisa ubani? Usho njalo uMatthew ubiza ukuthi the golden rule. Ukuthi wenza lokho ufuna kwenziwe nakuwe. You repay evil by doing good. Uphindisele okubi ngokwenza njani? Ngokwenza kahle. Iculture kaNkulunkulu leyo. Yes, you do not deserve ukuthi akuhethe ngale ndlela. Yes, you do not deserve ukuthi umzalwane othile akugowishi. But what do you deserve? You deserve peace. Yet peace itholakala kuphi? Forgiveness. The more you forgive people, the more the Holy Spirit resides in you. The more of the Holy Spirit and less of yourself. That is why John City, let me decrease so that you may increase. Uyokhula kanjani uNkulunkulu usabamba i-offense enhlizweni yakho? Uyokhula kanjani kuwe azibonakalisa usabamba ukungaxoleli? Ukungaxoleli kubuhlungu. Ukungaxoleli is difficult. Kunabantu abashonile angazange baxolelwe. Lo muntu usaphila namhlanje usamqwatelile lo muntu oshonile. Offense yenzani? Ikwamba. Yeah. So in a culture of safety, we need to forgive one another. Colossians 3:13, it make room for each other's faults. If someone has offended you, forgive. And if ubonile bangeza kwazi ukuxolisa wena uyaweya ukuthi uxolisa kanjani? Ya ngiyayi-accept le apology, uxolisa ngendlela e-right, ungithengela amaflower, ya ku-right ngiyamxolela. Ku-wrong lokho ne? uNkulunkulu usixolela thina singakaxolisanga. uJesu usifele angazi ukuthi thina sizomvuma ngelinye ilanga. I-risk leyo ne? Kodwa wenzani? Wasifela thina. Ubaba usithethelele thina singakaxolisi. Nathi kufanele sirepay ngokwenza kahle. Forgive other people. Awuxoleli omunye umuntu ngoba uthi uyaxolisa kuphela ne? Nanoma ngazama kuwe athi no, I am sorry for doing this and this. iBhayibheli lithini? Forgive. Xolela. Lapha kuMatthew 18:21 bese wehla nalo. Isinikeza i-illustration, example ukuthi bekunale ndoda le beyikolota inkosi. So mayikolota inkosi so ithi kunkosi anginayo imali yokubhadala. So ngicela ungixolele. Inkosi ithi hayi akunankinga, Yesu ngikoloda imali eningi. Kodwa ngizoyenza njani? Ngizokuxolela mina, it's fine. Lithi leso sisebenzi lo muntu loyo waleyo ndawo wathi makaphuma wabona omunye omkolodayo mara kamkolodi the same amount, umkoloda the lesser amount. Uza kuthi wena awuyangikoloda buya la. Uyamkhama uthi ngifuna imali yami manje. Hayi kusasa manje. Lo muntu uyaxoxa ukuthi ngicela ungixolele tu, ngicela unginike isikhathi. Uthi angixoleli. Ngiyayifuna manje. Abantu bakuzwa lokho baya kule nkosi. Bathi lo muntu ocela ukumxolela wenze so phela. Bamlanda lo muntu lo wezenkosini. Inkosi ithi ngoba wena ngikuxolele ke why wenza so?
So manje lesikoloto lesi lo muntu asikoloda kuwe ngiyasi-enda kulesi wena bomkoloda ngakhona. Ngifuna usibhadale sona manje. If you do not forgive other people their trespasses, you will not be forgiven your own trespasses. The same amount of measure oyisebenzisayo ukuthi uxolele abanye abantu, uNkulunkulu usebenzisayo yona ukuthi enze njani? Akuxolele. Uyabona ukuthi ungaxoleli mara kubuhlungu njani? Tshela umakhelwane, tell uMakza, teach me how to forgive. Teach me how to forgive. uJesu bekale ngesiphambanweni mabambethela lapha. uJesu uthi baba baxolele ngoba abakwazi abakwenzayo. Leyo act of forgiveness uJesu wayenza yamleadela to his breakthrough, to be seated in the right hand of the Father. uJesu bekangeke ashale to the right hand side agcwele ini, agcwele offense. Ngoba uSathane bekazoza with the legal documents athi hey, awukwazi ukuba lapha wena because you did not forgive. But uJesu washo njalo and waqualify ukuthi abe into the right hand side ngenxa yokwenzani, yokuxolela. uStefan kanti bamkhanda ngamatshe uthi baba yenzani, ngaxolele. Lithi amazulu ayenzani, wavulela, wabona ini, wabona uJesu. Uyabona ukuthi mawuxolelwa, you are given an opportunity to sit with Jesus at the right hand side. Hallelujah. Indlela oxolela ngayo ile ndlela nawe ozoxolelwa ngayo. Lo mthetho lo ungaxoleli ungawufaki ezandleni zakho. Ungathatha umthetho ulethe ezandleni zakho ukuthi wena uxolele omunye umzalwane. Offense is not your friend. Offense is killing you one step at a time. The devil doesn't have to kill you, but he has to give you the offense, and offense will kill you slowly. uSathane ukuchastisa offense ukuthi yenze njani, ikubulala, ikubhubhisa. Sekatshontshile ucedile. Ukubhubhisa ngani? Nge-offense nokungaxoleli. Hallelujah. Konje sithizeni, sithe isikhaftini sethu sithini? Letter away. Come on, class. Breakthrough is one letter away. And the letter is F. Your breakthrough is one letter away. And that letter is F. and F stands for Forgiveness. uJesu ukuthi abone impumelelo yakhe. Wadlula kuphi? Forgiveness. So impumelelo yakho, i-breakthrough yakho mele udlule kuphi? Forgiveness. I believe namhlanje ukuthi we want to forgive other people. Nanoma kunzima kangakanani, we need i-deliverance yokuxolela abanye abantu. We need deliverance from the offense. The offense is rooted in unforgiveness. So ukuze sibone impumelelo yethu noma the next version noma the fullest potential of our lives, we need to forgive. So mangabe unenkinga, unale inkinga lena ekufanele silungise namhlanje, and which is iyalungiseka. Uzoyithola i-deliverance yakho from i-offense. Uzoyithola i-deliverance yakho from ukungaxoleli. Forgiveness is a daily routine, is a daily exercise. Awuxoleli kayi-one sek-right ne? Kodwa uyaxolela nini? Every day. Uxolela every day. So isisikhaftini sethu namhlanje leso that esisunpackile namhlanje ukuthi impumelelo yakho ime lapha ku-forgiveness. If you fail to forgive, you won't see your next version of your life. You won't see your greatest potential in life if you do not forgive other people for their trespasses.
Sivala lapha indaba yethu namhlanje. For the last time nje umakhelwane hello Magza, learn to forgive. Funda ukuxolela. So mama unalenkinga leyo ukuthi unenkinga yokungaxoleli. Unenkinga ekubambile ehlukumezayo. Unenkinga yale offense and uyayizwa iyakudla kancane kancane. Bazohlabelela ingoma and come in front so that you can be delivered from that bondage. Nekubambile. The reason you can't reach your full potential is because of the offense, because of ilo budlelwano onaso nesitha ukuthi ungibambile nokungaxoleli. So bazohlabelela, if you need deliverance from offense and from forgiveness, you want to learn how to forgive, ungeza ngaphambili. Bishop will illustrate lowo mkhuleko loyo. Amen. Yes.